لا هرجا كي بنفدمو وحمدم وباش بنا دم بيشكش كرنا بلطنا دم جمير شاشا ودس بك دجي سارنوشا سیستم خواندن لدبستان تایبەت بە کوردن کوردستان سووریە لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی هاتە گوهارتن لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی کار ji بۆی بەکردنا دەرگاهێکی بازرگانی نەبەرە تورکیە و عەفرینە دەتێکردن ڕژێمە سووریە موچەیە مامۆستایان پارێزگا حەسەکەی بڕی و داخوازە ناسنامەیان تایبەت جوان کرد ji بۆی کشاندنا وان ji بۆی لەشکریە ڕژێمە سووریە نەجاری سێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربێ رووسیە دەبێژێ لەسکردن ئاواکردنا کۆمیتەیە دەستووریە سووریەدا سوود ژێڕەنینە دووبارە سلااو مالباتیان خوێندەکارانیان ڕۆژاوای کوردستانی خۆیان نیشاندانێک لە پێشەڤاهیان نەتەوەنیێگرتی لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی لێدارخستن ئەو ژیوەکان ڕازیبوونێ لەسەر بریارە گوهارتنا سیستەمی خوێندنێ لە دەبستانên تایبەت بە خوێندەکارên کوردن کوردستانە سووریێ Bi fermaneke kargerî ya rêveberiya giştî ya perwerdehiya Hewlêrê dibstanên taybet bi Kurdên Kurdistana Sûriyê tên girtin. Heftê heyvadehan rêveberiya perwerdehiya giştî ya navenda bajarê Hewlêrê feremana daxistina dibistanên taybet bi Kurdên Sûriyê derkir. Li gorî feremanê nabe dibistanên Robar, Kobanê û Lawend ku taybetên bi Kurdên Kurdistana Sûriyê şagirtên polayekê seretayî wergirin. Ew kesên dixwazin zarokên xwe ji bo polayekê seretayî tomar bikin, divê li dibistanên din yên şagirtên Herêma Kurdistanê yên bi zimanên Kurdî an Erebî tomar bikin. Ew biryar bû cihê nerazîbûnê ji aliyê şagirt û malbatên wan û bi xwepêşandanekê li pêşrêxistina netewên yekgirtî li Hewlêrê rabûn û têde zarok û malbatên xwe banga dîtina çareseriyekê kirin ji bo berdewamiya pirosa xwendinê û ji bo şagirtên Kurd yên Kurdistana Sûriyê li dibistanên wan yên taybet. Welatiyekî Kurdê Kurdistana Sûriyê ku bavê sê zarokaye duê xwepêşandanê de amade bû. Dibêje ku kurekî wî di polayekê de ye û li gor biryaran û nabe ew tevlî dibistanên taybet bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê bibe û her du zarokên dî yên mezintir tenê dema heyvekê li pêşwan e dawerin veguhestin ji bo dibistanên dî yên Herêma Kurdistanê ku bi zimanên Kurdî an Erebî bixwînin. Zibavê sê tilava. Kurekîm heye Safiya Ewliyas yekem sala dest pê kir dibêjin ev qarar cema memnûa zarokurê medresê. Safê yekem merheleyekê cema nemaya û safê du û safê sê û çar ew merheleyê dî heyvek mecal danewa. Vê cem hêvî dikin ev cema nazamayî û destê xwe ji vê mowdeyê nekişîne. Yani felen zarok bê xwendin zehmet e jiyana me. Zarokên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên beşdar duê xwenîşandanê de bi dengekî bilind daxwaza mafê xwe di berdewamkirina xwendinê de li dibistanên taybet bi Kurdên Kurdistana Sûriyê kirin. Ji wan jî zarokek dibêje ez dixwazim berdewam bikim ta bibim pizîşik. من به مدرسه نوی گرتن و مستقبلیم چه بیز بم دکتر و Keçek jî dibêje me pêşeroja xwendina xwe li Sûriyê ji dest da me nevêt em li vir jî ji dest bidin. Lê rondikên wê rê nadin gotina xwe berdewam bike. Ez dixwazim medresan ve bixwam sefê ewel neçû medresê ez dixwazim ve bi herê medresê û mustaqbelê me bikim lînin û medrese newin girtin em hemû tiştê Dayikek bi dengê bilind daxwaza ji aliyên berpirs dike û bangê li rêxistina UN dike ku çareseriyekê bikin ji bo ku ew zarok bi heman zimanê ku dest pê kirine xwendina xwe berdewam bikin.
أميرو هاتن المطالبة دكن لقال جبو طلبي مني صفي يك وقر مكتبي مني سوري خندن بكن لقال ما بن صفي يك تشينا بهرن غير مكتبي دن في مكتبي السوريا بن وأم هاتن مكتبي مد في ني قابات نبا أميرو هاتن جبو شو منظمة بو شو تربية بآلي مبكة ما حقي خل سوري نستن أم هاتن قوم حقي خل ملاجين الفيدا كي جوم حقي خل فربستينن دفي أم طلبي ما أمي نبينا دفي خندن ضروري طلبي صفي يكره حتى صفي بكالورياجي أم خندنا خد خوازن بو زارو که ما جاهل و امی نبینه ام دخوازن حتی کاربا عالی مبک کس حمل پیش مبسکن کس جدف ما برندن زارو که ما حمل محتاجی خوندنین محتاجی گو تعلیم بگو تعلیم نبو مستقبلی وان حمد شو بهتریا مالباتین روجاوای کردستان روجاوای کردستان پنابری باشوری کردستان بونج بو زاروکن وان خوندنا خو بردوام بکن پشتی کو پیاده بازن خوین ایدئولوژیکی فرض کر لسر دبستانان وش برویه که او زاروک رجدن لسر بردوامی خوندنا خواه الهرما کردستانه مدرسة بقتنا ما كور بخويني شناب لازم في قرار لا خيبك لازم مدرسة بقيش ببنا ما بخويني شيء شناب ولا قبول لكن أبي حرولو درك قبول لك حتى مدرسة ما بقرين استخواز مدرسة ما فب مستقبلي منار لأن أب مستقبلي مهر أمي الشارع مسوري بو مستقبلي ما تشو أم بيجي مستقبلي مهر أم تخواز صفيك حيا صفي جامعة فب أم ناخواز مدرسة ما بيقرتن شناب مدرسة بقرتن رخستنا نتوین یکگرتی پشتوانی آخویا دارایی دبستان تایبت بزاروکن کردستان سوریه لحرما کردستان وکشاند و پروردهی حرما کردستان مجبوکو آلیکاریه به مالبات وان زاروکان ربکه هول ددا وان تفلی دبستان خواهیم فرمی بکه کو به زمان کردی و عربی جی هنه لی پرتوکن خوندنه یم به زمان کردی زاراوان سورانیه و او یک جهه نرازی بونه اج آلیوان مالباتا و جبرکو او فیری وی زاراوی وکو پیویست نبونه. اگر او مالبات و گریان روش آوای کردستانه او یک باندوری البردوامی خوندناوان بکه. برپرسیم پروردهی الهرما کردستانه جیده بیجن کو کردین روش آوای کردستانه آزادن دهل بجارتنا دبستان خوندنا زاروکن خوده. کو هجمارک دبستان عربی و ین تایبت جی هنه جبوه مبسته. شیرین کیلو ده هفته به مهدا رببریا پرورده گشتی ناونده باجار هولری فرمانه گوهرتنا سیستم خوندنه ل دبستان تایبت به کردین سوریه درکر ل گوری بریاری شاگردان قوناغای کی سرتای ایدیناین قبول کردن ل دبستان تایبت و شاگرد به تولید دبستان دنین هرما کردستان ببن ده هفته و مهده به بریارکا کارگری آره و بریا گشتیا پرورده هولره هر یک جه دبستانا روبار کوبانه اولاوند کتایبتن به کردن کردستان سوریا هاتن داخستن شاگرتن پولایکی سرطهی ایدینا انورگرتن او کسین که دخوازن زاروکن خواه پولایکی سرطهی تومار بکن دویل دبستان دنین شاگرتن هرما کردستان تومار بکن او بریار بو جه نرازی بونا مالباتن زاروکان اچوما مدرسه که مگو ام زاروک الفدا سجل بکن گلبا ما تسجیل نینه ام هات المدرسه کوبانی ما تسجیل کر پیشی تسجیل ما کر مزاروک خود تسجیل کنه هیرو بلیار هات گورندن انذاری و هر حرک المنطقات دا بخونن ام دگه دنگو خود دگهن برپرس حکومت اقلیم کردستان و ام برپرس ام دنگو خود دگهن انجمن کردی دنگو خود دگهن اتحاد طلبه دبی چارک زاروک مرب کن زاروک موندا چون ریوبر و مامستان دبستان کوبانه لسر بریاره کومنت خود دین طبعا او بريال حفتي ده دركبت يدو ما ببري هنجي مصدو السي طلبه صفيك ايصال ورقرتبو يرو مجبور من مثلا وانا اجتماعك واهالي وان شيكين اولياء امور او موضوع او بريال بوان توضيح بدين انه قرارك هاتيه التربيه يعني بحسب رين ماي التربيه او قرار بو استفاده وانا تربيه خوازه مثلا مدرسه نميني مختص بسوريا او انت تفلي هب من جم مدرسه اعتيادي نورمال شاخی کتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روش آوال هرما کردستانی دبیجه کو بریار به درنگی هاتیه او یک نه دبرجواندیا زاروکان ده
وقتی گفت بریار جبهه به اف طلبی هانا که وضعی هانا که راستی و نخوش بیشبر نوگا دست معاملات اکن بخوینن یعنی حتی گوه گربین قبول کردن جی راستی فوت اخیره که تذهب تاخير من هاجدا امجي وكو يكيتيا خوندوان و جوان ديمقراطي كوسان و جافا راستي مي هولكي خوي باش مداي و امي بدن كيف تنسيق وزارة پرورده وزارة التربية يعني حتى خو مجينا جناب وزير كسربي موضوعي بجديد سكنه لازم مش مدرسة دركبهم لازم عربي وكردي وانجليزي مدن عاملين لسر بانکا مالبات زاروکان جبو انجمن اجتماعی کرد لسوریه سروکین نوراتیا انکسی نوری بریمو را گهاند کو او هولین خواه جبو دیدنا چاره یکی جبریاره ره ده برجواندی شاگردان ده بکن بلا طلبه بكردي بخوينن بلام اف بنابر چاوي الفقريه وقتي زاروكي بعربي خوندبن يعني هر قامش له وبردوام مكتب عربي اما هول بدن كو او بريار يعني وقت شوا اعاده نظر وزارتي پرورده تيدا بكي وام هيفي دكن اعاده نظر بكي وام هيفي دكن كو طلبه جارك دن فقرن مكتب خو پشتی کو کردن کردستان سوریه جه بری 6 سالان به هولین خواه لگر رخصتن ناف دولتی ورپرسن هرما کردستانی قریبون چند دبستان تایبت بخواه آوا بکن و همان روازا سیستما خواندن یا هرمه به زمان عربی و انگلیزی بدن خواندن. جهالی قبا وزارت پرورده هرما کردستان راگهاند کو پشتی در باسبون 6 سالان لسرحتنا پنابرن کردستان سوریه جبوی هرما کردستانی نابه دبستان تایبت به وان بمینن و پیوسته خواندوان وان خواندن خود دبستان هرمی ده بردوام بکن. بردب که وزارت پرورده هرما کردستان سامان سویالی جه راگهاند کو جه دسپیک هاتنا پنابرن کردستان سوریه ما پیشوازیه بهتر جه 1000 خواندوانی کرد به اریکاریا ریخستن نافدولتی کوان ریخستنان موچه ماموستا و کارمندن وان دبستانان ده سویالی ده ویا خفتنا خود سربر کروگوت کوان ریخستن نافدولتی وان آگادار کرنه کو او الیکارین خود داویا سال دراوستینن لو ما پیوسته خوندوانن کردستان سوریه تولید دبستان وزارت پرورده هرما کردستان ببن. بله تماشاوان جاج به گوتو بیجه بهتر لسر مجاره بریاره گوهرتنا سیستم خوندنه لدبستانن ين تايبت بكردستان سوريا كل هولي ردمينن بتايبتيجي سنترا باجاري هوليرن ها الاستوديو ماموستا احمد شرف مبانمنا ماموستا بخير هاتي بريارا غوهرتنا سيستم كوان بيجن كو نماتي دا لغوريو برياري نما شاگرتين بولا يكي يا سرتاي لوان قطابخانان تينا ورگرتن فيستا او قطابي انغو او شاگرت لسر دبستانن ين هرما كردستان دورنا دا بشكنو لوين داري خطو ماركن چه ام بيجن استنگي انغو كيشد في برياري ده حتى كو دنگ ودانك ده خلق ناراضي ولسر برياري بالاستاذ بريار بكون انه صاروا قد حرمين مش يعني معناه انه صاروا بالحرمان مش قندرنا نبي شيء بله بريار تفهم انه زاروك دمجي مجتمعي محلي مجتمعي دمجي زاروك عاد خاص زماني كردي يعني بريار زاروك صفه بوليك دفي حصرا زمان كردي زاراوي صوراني بخين بل طبعا يعني وسيلك عن طريقك زاروك هنو صال بصال انا اي صال صفايك صال بي طبعا بصفا يكودو سي الى اخره في شوي طبعا زاروك دمجي مجتمعي تيدا يعني انا تيدا ابنبريه تيدا بن ومستقبلا يعني بيشروجي او زاروك بن جزءك جفي مجتمعي يعني زيان جرنين جبريا روكو بتشرو بكرن لغورو هو كان بالزيان هي يعني زيان ناحكي با زيان هي اگر افزارو تبير سي صالي وفقري ولاتي خمسا فقري روج افا اگر فقري روج افا سيستمي خوندني وسروري غوراندن طبعا شهر غوران هل فيدي بشكل خونديه مثلا زماني كردي خونديه زارافي صوراني اگر بشتي امي فرض كان سي صالي زفري ولاتي خو روج افا خوندن ويري شو شكل الويري نهار ويري يجي خوندن نخويا راستي عندك عربيه عندك كرديه ام بيج كرديه لاتيني الوردي خوندن حاليا بشكي ما اظن الهرما ام بيج روج ابا يعني كانتوني جزيره في شكلي طبعا اجا زاروك بين فيدي ابدي شكي باشا ودمجي مجتمع بو خوندن او خوندن
12 ساڵی وێ بخۆینێ پێش 12 ساڵی وێ دەکەوێ زانکۆ باشە مامۆستا ئەحمەد نها سامان سیوێلی گوتوبێژێ وەزارەتە پەروەردە گوت کو دەما 6 ساڵا دەوا پێشوازی بهتر لە 1000 خوێندەوانی ڕۆژاوای کورسانی کردیا وی 1000 خوێندەوانی بە هەر سێ دەبستاناندا خوێندنا خۆبدایانیان گۆ دابەش بوون لەسەر قوتابخانەی هەرێما کوردستان یانژی تایبەت ون کەمپار خۆ ینی خوێندن زۆربەی ینی قسمێ مەزن زارۆکێ پەنەبەرێ vêrê Kurdistanê qismê mezin kempan e qutabxaneyê hewlêr em bêjin yan dihokê tiştekî yanî cîzek kême tu bixarênê qutabxaneyê kempa vê kempa cizê mezin li wir dixwînin xwendin esasî li wir e çar kempa tê xwendin medresê mezin wirin ededê mezin wa darin mesela her medrese hene 2000 kes 2000 qutabî têda dixwînin bênva vê dê yanî sê qutabxane الهوليرة دابش بك يعني نابت تشتك باشا مستحمد چه هول هاتنا دان داكو او كي شوري چاره سركرن هر چنده دداويا برياري داكو هاتيا بيجي از برياري كامل بوتا دوباره كم بريار تدا بيجي قطابخانه روبار كوبانه لاوند كتايبتن ب كرديان روجاوای كردستاني لنابندا باشاري هوليرينا بوليك نماوري ورگرتن تدا او پۆلەیەک و بخوازن خۆتۆمار بکەن لەسەر قوتابخانەی دیوەرنە دابشکردن ئەو قوتابخانەیەک و بە زمانی کوردی وەکە هەموو بێژن و داخواز دکن و خوێندنەوە ڕۆژاوای کوردستانی وێ بێ کێشە ژوارەت پێشە ڕۆژێدا جبەر چ کار لەسەر وێ ڕستێنایەکردن و بە ئازادن قوتابخانە لە کیژە قوتابخانەی وەرنە تۆمارکردن و نەمەرجبێک و بە زمانی کوردی کار حتا چ ئاستەکە هاتیەکردن و چه هەوڵدان ینی چا باش vê مشکلا هەندا چا باشترین شت بێکردن ام حاوله بكن ام بزافي بكن ام بشارسر بكن انه زاروك آزاد بخون ناخذه سواء كردي يعني عربي يعني انجليزي ان كان زاروك يخو مثلا شين خطاب مثلا خطاب خالي انجليزي فرضا ان كان فرضا تركن اصولها تركن خطاب خالي تركي هنا له انجليزي هنا بس بيجن اهلينا سيستم خوندنه كردستان ده ازادي تدي ما مست سيستم خوندنه بچ زماني بخوني ازادن بل چون كار سروشن ديناكن اتشا باش اجيفيد بيجن شكي باشا انه خوندن بشكل ازادي يعني قطابي بخوازي عربي بخوينه بخوازي كردي بخوينه بخوازي زماني خو بخوينه اگر تركي و اگر شبه بشكل آزاد وك حمو دولتي عالمي يعني هر دولتي عالمي دولتي عظمى هنا بالماني تخوينه هر دولتها سويسرا فرنسيتي ده هي المانيتي ده هي انجليزيتي ده هي خطابي حره آزاد شو بخوينه يعني اگر يعني شا باش بكرن في مشكلة هذا شاب باشترين بيكرن انه خطابي حرب بخدنا خداني لانه بحصرين والله في زماني بخوين بيوندي القل الين بيوندي دار هات يكرن ودي حتى انا علمي متجنين في موضوع انه بيودي هات يكرن باش قالك سباز جبوي ما مستاح احمد شرف كل استوديو مبانين بو ولاتيك كورد لباجار عفرين لروجاوای كردستان د زندانك جروبن چکدارین لعفرين ادمنن لباجاروك مرعي سوريا جبر اشکنجه جنا خوشدز ده وڵاتی بناوێ منان ابراهیم بریمۆ پشتی ئێشکەنجەکردنا وی ڕاسەری نەخۆشیە زەرکێ هاتوو ژە نەخۆش دەستدا و ئەڤە بووە دەما 6 مەهان ئەو وڵاتی گرتی بوو. بەردەوامیە کریارن ڕاواندن و بنچاوکردنێتە لە باژارێ عەفرین سێ کەسێن دنگ و برایە بنجا لێ گروپێن چەکدار بە هاتنە ڕاواندن. مالپەرە ڕوودا و لە سەرزارێ ژێدەرنا خۆجهی بەڵاوکردیەک و لە گوندێ گۆرزێلێ سەر بێ شێراوە بە گروپە ئەحرار شام سێ کەس بە ناوێن ساڵح عوسمان، ئەحمەد عوسمان و فەوزی عوسمان و هەرچێ برایە هەبن بنچاوکردن و بەرەوجەهەکی نە دیار ببرن. بەریە دەمەکێژی گروپێن چەکداریان و لە عەفرینە دەمێنن سێزدە سڤیل ژە گوندێ گۆرزێلێ ڕەواند بوون حتاوەکە ئیرۆژی چارەنویساوان نەخویایە. شش هەیڤان بە و ناوچەیە ڕاجۆیە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê bê ava ve xwarinê û ji çand rojan ve encumena xwecihî ya raco cînator ji bo dubare vegera ava ve xwarinê û elektrîkê ji bo navendên avê danîne. Tevî astangî û rêgeriyên têne pêşiya encumena xwecihiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê lê di pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji bo xelkê Efrînê berdewam in. Piştî ku jeneratörên kevin yên navenda dabaşkirina ava vexwarinê li navenda raco ji kar hata xistin û rastê ziyanê ji ber şer û pevçûnan hatin, encumena xwecehiya navçeya raco bi hemahengî bi aliyên berpirs re jeneratörên nû ji bo navenda raco danîn.
جدرک آگاهدار جنافچای راجو جارکرا دازانین کوج چند روزان و انجمن خوجهی یا نافچای راجو کار جبو دوباره وگرا آوا وخورنه و الکتریک جبو گندو ناواندا نافچای دکه و جنراتور نو جبو ناواندا دابشکرنا آویج ترکیه آنینه دا کجارا کدن آوا وخورنه لسر مالین سیویلان و دزگاهان واره دابشکرن. جدره تکس کر کو جبر شر و پفچونان جنراتورین کون ین راجو جکار هاتوبون خستن و انجمن خوجهی ده هولین خود بردوامه دا کجارا کدن آوا وخورنه و الکتریک واره دابین کرن. وجبر ویه که جنراتورین کاربن چاکسازی تیدا بکن دکن وقت جنراتور گنده مامالا دا کو خلک گند جارا کدن سود جناوان دا باشکرنا آوه ببینه. نافچای راجو یک جنافچاین راستی زیان مزن جبر بمباباران و توباباران و شر و پفچونان هاتبو. وجدما شر هاتیه راوستاندن تانها آوا وخورنه و الکتریکان اجتماعی بشیوه که فرمی نهاتیه. لجبر کو نافچه ببیرین آوه و کانین خو نافداره خلق کارن دبارا جیانا خو دابین بکن. پرچه ویدیو کلاسات ورا جواکی هتا بلاف کرنو تیدا چکدار نحرار الشام چکدار کی بناب جمعه جا سلطان مراد بتومت ادزیه ترکتور کی جا عفرین دگرن او چکدار دان پیدان به وی کی دکی کو جا چکدار ابو مرعیه يا سلطان مراد او ترکتور جا عفرین به گوتنا ابو مرعی دزینا. اسمك انت؟ جمعه. مع مين انت؟ مع سلطان مراد مجموعه ابو مرعي. من وين جبتم التركتور هذا؟ من عند ابو احمد الحر. مين بعثتم؟ ابو مرعي. شغل وين التركتور هذا؟ عفريني. منو قال لكم تجيبونه؟ ابو مرعي. شو اسمك انت؟ علي صوتك. من وين انت؟ حول الجهه. مين قال لكم تروحون تجيبونه؟ شوفير سياره. انت شوفير سياره، مين بعثك؟ بيكون بالاجاره. مين قال لك تروح تجيب التركتور هذا؟ ابو احمد. انا ابو احمد. علي صوتك. کار اجبوی وکرنا درگاه که بازرگانینا برا ترکیه و عفرین روجاوای کردستان تکرن کو او پروژه به هزاران دارن زیتونان برین و بوجه ناراحتی ولاتین کو راستی زیان هاتنا ولالیکی دن جهن ولاتی به پروژه گشبین و ندبجن جودکار و سودج برهمن خو ببینن. جدسپیکا در بسپونا عفرین روجاوای کردستان و حکومت ترکیه کار جبو وکرنا درگاه که نافبرا عفرین جعالی نافچه جندرس و گنده حمامه و نافبرا ترکیه ده دکه. جدرک طایبت جعفرین جارکرا راگهاند که درگاه کار لسر کرن گلک دارن زیتونان لخوا گرتنه و هاتنه برین و تانها کسین راست زیان هاتنه نه هاتنه قرابو کرن. آنکو تو تعوید جوان را نهاتیه پیشکش کرن. و او یک بویا جه نرحاتیه ولاتین راست زیان هاتنه و بانگا پیشکش کرنا قرابوی دکن. جالی خوفه چالاکوانه کی کرد جعفرین نخواست ناویوی وره اشکره کرن دازانین که او درگاه ده سوده جخلک عفرین را دابین بکه و ده ببه درگاه که بازرگانی و جودکارن عفرین و سوده جدرخستنا برهمن خواه جبو دروی عفرین ببینن. او یک اگر توره گری جوان را نهاته چه کرن. وی چالاکوانی سربار کر کشبر کوریین در دور عفرین گرتی بون ای سال برهمن دمسالن وک هنار گوز تری و سیوان لناو عفرین هاتن فروتن و برهم جبو دروی هرمه در نکد. و گهشت آستا کویا کیلو هناران به 5 لیره سوری هاتا فروتن و اگر او درگه وره وکرن ده برهمن عفرین جبو ترکیه و جهان ورن شاندن و جودکار بنرخه کی بها و برهمن خواه بفروشن. طایبت کونها دمسال زیتونان دست پیکریه. درگه کو کار لسر تکرن و لگور هن جیدرن شتوری کویل شونا درگه اطما و باب الهوا جه خواه بگره و ده ببه درگه که سرکه جبو بازرگانی دنافبرا ترکیه و عفرین روجاوای کردستان ده. جوانک کرد جه بجار حسکه ده بویرکه هاتوچونه ده جانا خوش دست ده انجام بویرکه هاتوچونه ده لسر حسکه دربیسی جوان بناوه کینان شبلی یونس جانا خوش دست ده بیاکیدن بریندار بو. هر لگوری زنیاری نارکی کودما کو اتومبیل که چکدارن پیده اتومبیل وی جوان کرد ده یکسر جوان بناوه کینان شبلی جانا خوش دست ده و جوان بناوه عبدالعزیز یونس بریندار بو هاتا و گوهاستنش بوین خوشخانین بجار قامشلو. لا روجاوای کردستان ده انجام ماسکه الکتریک ده جوانکی جانا خوش دست ده لگوری اگاهی نارکی کو دوهله بجار قامشلو روجاوای کردستان ولاتی بناوه هوشنگ خلیل رمو جه تاقا قنات سویس ده انجام ماسکه الکتریک ده جانا خوش دست ده هوشنگ خلیل رمو 28 ساله و خیزاندار و باوه زاروککیه. پیاده ل روجاوای کردستان بریارک درباره خواندوانین کو به زمان عربی دخوانین درخواست
لە گۆری بریارە پێدەی هەر کەسێکی لە دەبستانیان ڕژێمێ دخوێنێ دوێ سەردانە ڕێبەبەریە خوێندنەیە بەسەر پێدە بە لە بەژاری قامشلۆ بکێ لە گۆری بریارێ نابێت و خوێندەبان بە زمانی عەرەبی بخوێنن لە کوردستانە سووریە پێدە بەردەوام فشارێ لەسەر خوێندەبانان دروست دەکێت و دەبێ بە نەچاری بابەتێن خوێندنێ بە زمانی کوردی بخوێنن تەبێک و سیستەما پێدە ئیدۆلۆژی کریە و باندۆرە نەرینی لەسەر خوێندەبانان دروست دەکێت و بە تایبەتی شاگردێن قوناغا یەکەیە سەرەتایی. ژمارەیەک ژێدەرن ڕۆژنەماوانی ڕاگەاندن و ڕژێما سووریە موچەیە مامۆستایان پارێزگا حەسەکەی برین و داخوازان ناسنامەیەکە تایبەت جوانکردنش بۆی کشاندن ئەوانش بۆی لەشکریە حکوومەتە سووریە یانە چاری. هاتا راگەاندن کو رژیما سووری بریار دا کو موچەین مامۆستایên کورد li Kurdistana Sûriyê bibirin heta ku seraserkirina rewşa xwe ya taybet bi xizmeta leşkerî ji rejîma Sûrî re. Malpera Basî News belav kiriye ku rejîma Sûrî biryar daye ku موچەین مامۆستایên her du bajarên Hesekê û Qamişlo û gundewarên wan bibirin heta ku rewşa wan ji aliyê xizmeta leşkerî ji rejîma Esed re were diyar kirin. Her li gorî zanyariyan ku Wîzareta Perwerde ya Parêzgeha Hesekê موچەین مامۆستایên bi ser ve nedane li gorî biryarekî ji parêzerê Hesekê û eşkere kir ku Wîzareta Perwerde daxwaz ji hemû mamostayekî kirine ku kopiyekî ji nasnameya xwe ya taybet bînin heta ku lîkolînên taybet derbarê wê wernekirin. Her wiha hata ragihandin ku wê rejîma Sûrî lîkolînekî taybet bi her mamostayekî re bikin. Gelo navê wî di lîsta yedek de heye yan na bi taybet ku hate belavkirin ku lîstekî 400 navî li cem rejîma Sûrî heye bi navê kesên pîwîst e xizmeta leşkerî bikin. Ev biryara rejîma Sûrî metirsiyekî mezin xiste dilê mamostayên parêzgehê bi taybet ku hejmarek mezin ji mamostayên parêzgehê li gel malbatên xwe li ser wê moçeyên dijîn bi taybet di vê rewşa xirab de ya ku Sûrî bi giştî û Kurdistana Sûrî bi taybetî têde derbas dibin. Her dem û demekî çekdarên rejîma Sûrî ciwanên Kurd digirin û berê wan didin leşkeriya neçarî. Hevdemê wê yekê jî çekdarên PYD jî ciwanên Kurd digire û berê wan didin leşkeriya neçarî. سەرکردەیەکی کورد di nava Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje ku enekesê li hêviya rewşeka guncawa de ku danûstandinên ciddî û aktîv di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin. Serokê Ofîsa Rewşenbîrî û Ragihandinê Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê enekesê dibêje ku enekesê li hêviya rewşeke guncaw e da ku danûstandinên ciddî û aktîv di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin. Beşar Emîn Serokê Ofîsa Rewşenbîrî û Ragihandinê ya enekesê ji malpera pedekesê re dê lêdwanekî de got ku em wek Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê tenha tiştê ku li Rojhilatê Furadê tên kirin tu têkilî û peywendiyên me pêre tu nene û em lê hêviya rewşeke gêncawin da ku danûstandinên ciddî di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin û bê serpirêştiyeke navdewletî an ku welatekî durust da ku em bigihin beşdariyeke rastaqîne di navbera hemî aliyan de û piştre di civîn û danûstandinan li gel netewên din bikin ji bo ku amadekirin ji bo qonaxeke bê li Sûriyê de amadabaşiyê de be. Endamê Polîtbûriya Partiya Demokrat Kurdistan Sûriye Beşar Emîn te kes kir û got jî ku enekesê li gel çareserkirina pirsgirêka Sûriyê bi giştî re ye û di nav de çareserkirina doza milletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û li gorî zagon û peymanên navdewletî. Emîn di lêdwana xwe de serbar kir ku Encumena Niştimanî ya Kurdî dibîne ku ew çare divê li gorî rêkeftinên cinêfiyek û biryarên navdewletiyê girêdayî vê derbarê de be. Serbarî ku enekesê hîn jî beşek ji opozisyona niştimanî û desteya danûstandinên Sûriyê ye. Seroka rejima Sûriye Beşar el-Esed îro fermaneka komarî derxist ew jî lêborîneke giştiye ji sezayên reva navxweyî û derveya yasayên sezayên leşkerî. Ew biryar tenê kesên di dema çar heyvan de piştî veşartina xwe ji leşkeriyê xwaradestî rejimê bikin derbarê reva navxweyî û dema 6 heyvan ji bo kesên ku reviyane derveyê welat. Ew biryar her wiha lêborîneke giştî derbarê tawanên yasaya leşkerî ya neçar جمعه 3 سال 2007 لخوا دگری. پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه بریار لیبورین کجالی بشار الاسد و درکت بجه پیکنین بنافکرو
دیار کردن کو اف بریار بتنه جبوی وگرا رواتیا رژیمه اندام پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه یاسر الفرحان اشکره کرد کو درخواستنا بشار الاسد یکو تومتباره به پیکانینا کوم کجیان لدجی سیویلان جبریارا لیبورین را جه پیکانینه لجم اپوزیسیون الفرحان هروا تکاز کرد کو اف بریار و بتنه بمینه لسر که غزش بر کو رژیم سوریه بریار درخواست جبو صدمن سیاسی و دا کو دیار بکی کو سروریا سوریه وگراندیا پشت هەڵوەستە ئەمریکا کو بە ئەرێنیتێ پەسەندکردن لە هەمبەر کوردان لە سووریە رووسیا دەبێژێت و ئەمریکا بتەنێ کوردانش بۆی شەڕێ تیرۆرێ بەکارتینێ د کنگرێکی ڕۆژنەمەوانی بەشدا لەگەڵ هەفشانی خۆی سلۆڤاکی میرۆسلاڤ لایتشاک سێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربەی رووسیا ڕاگەاند کە رووسیا بەباش نابینێ لەسکردن داواکردنا کۆمیتەیە دەستوریە نوویە سووریە دەوەرێکردن ji ber derεncamên lezkirinê wê nirênî bin. Wezîrê Derveyê Rûsyê dibêje ku Mosko di wê baweriyê de ku lezkirin di avakirina Komîta Destûrî ya nû ya Sûriyê tisûd jêrenînin. Ji ber lezkirin dikareke weke avakirina Komîta Destûrî de wê kêmasiyan durust bikin. Di Kongrekî Rojnamavaniyê hevbeş de li gel hevşanê xwe yê Slovakî Miroslav Lajčák Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsyê ragihand ku Rûsyê bi baş nabîne lezkirin di avakirina Komîta Destûrî ya nû ya Sûriyê werekirin ji ber derencamên lezkirinê wê nerînî bin. Her wiha Sergey Lavrov dazanîn dema netewên yekgirtî krîz û yan jî kêşeyekî navdewletî çareser dike bi ti awayekî lezkirinê di çareserkirinê de nake. Ew jî da ku kêmasî û neserketinê dûr bikeve. Lê eger netewên yekgirtî lezê di avakirina Komîta Destûrî ya Sûrî de bike, di wê demê de wê bikeve şaşîtiyeka mezin de. Wezîrê Derveyê Rûsyê got jî ku di dema niha de Rûsya, İran û Tirkiye ku welatê girentorên ji rewşa Sûriyê re kar li ser avakirina Komîta Destûrî dikin û ji bo vê mijarê li gel nûnerên tevahiya aliyên Sûrî di gotûbêjiyê de ne. Sergey Lavrov tekezî li ser piştevaniya rejîma Esed li ser astê navdewletî û navxweyî kir û got ku fermana Beşar el-Esed ya ku tê de lêborînê li wan kesan dike ku ji leşkeriya neçar reviyane dike gelek nerînî ye û pêngaveke ji bo haşbûna niştimanî navbera tevahiya bêk hate û aliyên Sûrî de. Her wiha Lavrov got jî ku fermana lêborîna giştî wê bêhtir riyê li pêşiya vegera penaber û derbederên Sûrî veke da ku vegerna welat û ser zêdên xwe ye. جگره وزیر دربه روسیا انجامدن اپراسیون لشکری لادلب دور دکه و سربار دکه کو رکبت نوان لگال ترکیه درباره ادلب تنها سرکتی و چکدارن اپوزیسیون سوریه جی دبیجن شعار خالن سرکه هنه اگر نون چاره سرکرن رکبتن لادلب سرناکبه. جگره وزیر دربه ولات روسیه راگهاند کو رکبت نوان لگال ترکیه درباره ادلب ده کشو هوایکی مترسیدار بروواجی کر دهفدمه دورکرنا اگر رودان شر لادلبه. Rêkeftinê karî sînorekî ji êş û azarên welatîn sivîl re dane û rê li pêş veguhestina siyasî xweş kir. Em dizanin ku gelek erk li pêşiya me heye û ji wan jî derxistina çekên giran ji devera bêçek û derxistina teroristan ji Idlibê. Dehevdemê ku Sergey Fêrşinîn tekeziyê li ser vegera parêzgeha Idlibê dibin kontrola rejîma Esed de dike, ji derne leşkerî bi ser opozisyona Sûrî ve ji rewangeha Sûriya mafê mirovan re ragihand ku tevî encamdana rêkeftina Rûsî Tirkî li devera bêçek û vekşandina cekên giran lêbelê çar xalên sereke hene û tanha rêkeftin li ser nehatiye kirin. Çekdarên bi ser opozisyonê ve dibêjin dema ku Rûsya tekeziyê li ser vegera parêzgeha Idlibê ji bo desthilatdariya rejîma Esed wate wê rêkeftina Tirkî Rûsî neçe serî û astangî li pêşiya Tirkiyê wê çê bibin. Bi dawî anîna vekşandina çekên giran ji devera bêçek ji berî demê destnîşankirî nayê wê wateyê ku rêkeftin bi ser ketiye. Di heman demê de eger rêxistinên tundrew wekû Cebhetun Nusra li gorî rêkeftinê ji devera bêçek vekşiyan di wê demê de wê ew rêkeftin bi ser nekeve ji ber ku wê şerek navxwe di navbera grûpên tundrew û grûpên nîzik ji Enqerayê re li deverên diniyên parêzgeha Idlibê werin rûdan. Serkirdeyên opozisyonê di heman demê de tekeziyê li ser dîtina çareyekî ji çekdarên biyanî ang û ecnebî dikin ka ew çekdar wê çawa vegerin welatên xwe bê ku astengî ji wan re were durustkirin û serbar dikin ku di vê hemahengiyeke sîxurî Tirkî-Rûsî hebe ta ku ew xalên pêşî werin bicihkirin ta ku rêkeftin bi ser bikeve.
سەرۆک وەزیرن ئیسرائیل تەکەس کرد و دەدەمە هەفدیتناوی بە سەرۆک رووسیا ڤلادیمیر پوتین ئەوەی گرنگیە بدە هەمانگی هەولەهی لە سووریە و ڕوبڕووبوونا ئیسرائیل لە دژی هەبوونا ئێرانێ لە سووریە داخوایانیەکەدا بنیامین نتنیاهۆ سەرۆک وەزیرن ئیسرائیل ڕاگەاند کە وڵاتە ئێرانێ نەها هەموو هەولێن خۆ دکێدا و هەبوونا خۆیان لەشکری لە سووریە بەهێزتر بکێ و سەرپەرشتیە کارێ تەرۆری لە دەبەرێ بکێ و سەربار کرد و سەروەریە ئیسرائیل لە جۆرانێک گەرانتیەکەش بۆی پەیدابوونا ئارامیە لە دەبەرێ و گۆجیک و وڵاتیوی وێ بەردەوام بێ ڕوبڕووبوونا ئێرانێ و حەزبوڵای لوبنانی لە سووریە. سووریا مافە مرۆڤمان ڕاگەاند و 14,000 کەس دەبن ئەشکەنجێدا لە سووریا هاتنە کوشتن پرانیاوان لەسەر دەستێ چەکداریان ڕژێما سووریە میلیسیەن بەسەر بەبوو. تۆرا سووریە مافێ مرۆڤان راپۆرتەك بەڵاو کرد تێدا هەژمارە کەسێن گوتبن ئشکەنجێدا ji destpêka şoreşa Sûriyê û ta eylûna borî hatine kuştin کۆپرانیا وان لەسەر دەستێ جەکدارên rejîma Sûriyê bûn belav kir. Tora Sûriye mafê mirovan belav kiriye got 14,024 kes dibin işkence de hatine kuştin di nav wan de 13,882 kes li ser destê rejîma Sûriye hatin kuştin di nav wan de 44 jin û 127 zarok jî hebûn. Grupên opozisyona çekdar jî 42 kes dibin işkence de kuştin di nav wan de jinek û zarokek hebû. هەروەها 53 کەس لەسەر دەستێ ڕێخستنا داعشێ و دەستە تەحریر شام هاتن کوشتن. Di navan de 32 kes ku 14 jin û 2 zarok bûn لەسەر دەستێ داعشێ bûn û 21 kes di navan de zarokek jî hebû لەسەر destê desteya tehrîrî Şam. Çekdarên PYD jî aliyê xwe ve 35 kes dibin işkencê de kuştin. Di navan de 2 jin û zarokek jî hebûn û 12 kes li ser destê aliyên ku nehatine binavkirin ji aliyê Tora Sûriye hatin kuştin. Tora Sûrî her wiha di raporta xwe de belav kiriye ku 25,175 neh jin ji destpêka şoreşê hatine kuştin. Got rejîma Sûriyê 21,564 jin kuştine û hêzên Rûsî 683 jin kuştine û hevpeymaniya navdewletî jî 617 jin kuştine. Her li gorî raportê got grupên opozisyonê 872 jin kuştine û çekdarên PYD 142 jin û 623 li ser destê Daişê û 74 li ser destê desteya Tehrîrî Şam hatine kuştin. Raporta navborî her wiha diyar kir got ji destpêka şoreşa Sûriyê 222,114 sivîl li Sûriyê hatine kuştin. Di nav wan de 198,152 kes li ser destê rejîma Sûriye û hêzên Rûsî jî 6,239 kes kuştine. Grupên terorist 5,312 kes û çekdarên opozisyonê 4,112 kes û hevpeymaniya navdewletî 2,830 kes û çekdarên PYD 1,008 kes û 4,461 kes li ser destê aliyê nenas hatine kuştin. Malpereka Tirkiyê diyar kir ku grupên çekdariyan bi ser opozisyona Sûriye ve de proseya vekşandina çekên xwe yên giran li Idlibê li gorî rêkeftina di navbera Rûsiyê û Tirkiyê de berdewam in bê ku tuhirguliyên vekşandinê eşkere bike. Ajansa Anadolya Tirkî ragihand ku grupên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriye ve vekşandina çekên xwe yên giran li Idlibê li gorî rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiyê de berdewam kir bê ku tuhirguliyên vekşandinê eşkere bike. Gojalê xwe ve jî enya niştimaniya bi ser opozisyonê ve beriya di rojan ragihand bû ku proseya vekişandina çekên giran dest pê kiriye û got ku wê hin çekdarên opozisyonê li devera bêçek li Idlibê bimînin ji bo alîkariya hêzên Tirkî li deverê bikin. Di heyva borî de rêkeftineke di navbera Rûsya û Tirkiye de hate pêkanîn derbarî avakirina devereke bêçek li Idlibê û li gorî wê rêkeftinê di vê dehê cotmehê çekên giran bi kurahiya 15 ta 20 kilometreyan bêne vekişandin û 15 cotmehê jî çekdarên opozisyonê li deverê nemînin. Li aliyekî din niha li New Yorkê pêşveçûnek diplomatîk biriya belgenameya di navbera Washington û Moskoyê de li ser jin û avakirina Sûriye heye. Amerîka û heşt welatên Ewropayê dixwazin berî projeya jin û avakirina Sûriye veguhestina siyasî li gorî biryara navdewletî 2254 biriya helbijartina parlamento û serokatiyê li Sûriye were encamdan.
هروها دوی تاوانبارên şerê Sûriyê werne dadgehkirin. Lê Rûsyê dijî wê yekê derdikeve û dixwaze berî her tiştî penaber vegerin û rewşa Sûriyê asayî bibe û piştre proseya siyasî dest pê bike. Lava Abdo, Ark. سەرۆک ڕژێما سووریا بەشار لەسەد هەڵوێستا خوا دەربارەی ڕێککەوتنە رووسی تورکی داخویاکردن ڕۆژە یەکشەمێ سەرۆکێ ڕژێما سووریا بەشار لەسەد دەدەمە هەفدیتناوی بە کۆمیتە ناوەندی یا پارتیە ئەلباس ڕەگوت و ڕێککەوتنە رووسی تورکی دەربارەی عێریشکردنە لەشکری لەسەر پارێزگای ئەدلبێ ڕێککەوتنەکە دەمکیە و ئەو ڕێککەوتن هاتە ئەنجامداندا و گۆڵەکە خوینێ لە دەبەرێ دروست نەبێ. ژێدەرێکی ێژە ڕێبەبەریە ناوەندە شامیە پزیشکی ڕاگەهاند و ڕەوشە تەندروستی لکەمپە ڕکبانیا تایبەت بە پەنابەرێن سووریە بووە جەهەیە مەترسیە و ڕۆژانە ژێبەر نەبوونا خزمەتە تەندروستیە دەربدەر ژیانە خۆشدەست دەدەن. یازان مەحموود ئەندامێ ڕێبەبەریە ناوەندە شامیە پزیشکی ڕاگەهاند و دە دوو ڕۆژێن بوریدا زارۆکەک بناوێ مەناف ئەلحەمودیە یەک ساڵی ژەبەر نەبوونا پێدوین تەندروستی ژیانە خۆشدەستدا و پشتی دەرباسبوونا چەند دەمژمێرەکەی زارۆکە بناوێ هودا ڕسلانجی ژەبەر نەبوونا پێدوین تەندروستی ژیانە خۆشدەستدا. محمود گوتی کوژالی هەردوو وڵاتên سووریە و ئۆردنێبەرێ گری لە گەهاندنا پێدوین تەندروستیش بۆی ناوە کەمپە ئەڕکبان تێنەکردن و دازانین کو ئەگەر ڕەوش بێ بێ ئەوەی بەردەوام بێ مەترسیەکە مەزن لەسەر سڤیلان کەمپە ئەڕکبان هەیە. وەزیرە دەربەی ئۆردنێ گوت و پشتی بداوی هاتنا ڕێکارێن پێویست دەرگێ جابر نسیبیە هەفسنووری وێ لەگەل سووریە وەرێبەکردن. دە کۆنگرێکی ڕۆژنەمەوانیە هەبەش دەلگەل هەفشانی خۆی لوبنانی ئەیمەنە سەفادی وەزیرە دەربەی ئۆردنێ ڕاگەهاند و بەردەوام ئۆردن دخوازێت دەرگاکی هەفسنووری یێبەکری لەگەل سووریە هەبێ و دەمە بداوی هاتنە ئامادەکاریên لۆجستی لەسەر دەرگەهێ جابر نەسیبیە هەفسنووری بێ سووریێرە وی دەمی دەرگەهۆی وەرێبەکردن. هەروەها دازانین و ڤەکردنا دەرگەهێ جابر نەسیب سوودێ بە هەردوو ئالیان دەگهینێ و ئەو دەرگەهۆی ببێ ڕێیا سەرەکەیە بازرگانیە دەنابەرە ئۆردن و سووریەدا. مالباتە دەربدەرێکی کورد و خەڵکێ باژارێ ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانیە بانگا پێشکەشکردنا ئالیکاریانش بۆی پێکانینە نەشتەرگەریە کوڕێ خۆ دکێک و بەهای وێ 3 ملیۆن لەیرەین سوورینە و درێ ئارکێرە بانگا خۆ دگهینێ خێرخوازان. جوانێکی کورد خەلکێ ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê کۆنها li Şama paytexta Sûriyê dimîne rastî nexweşiyeka metirsidar hatiye û pêwîstiya wî bi neştergeriyeka bilez heye û ji ber bilindbûna nirxê wê neştergeriyê ew malbat dirêya arkê re banga alîkariyan dike. Ciwan Osman temen 19 salî rastî nexweşiyekê hatiye û pêwîst e madeyeka navahestiyan an ku neqîl îzam jê re were dabîn kirin û çandin. ما إسعاف كر حلب مستشفى جامعة لو داري دكتوراه ساكر دراسة كرن وناخوشي جنده نتيجة جو فقر دم لا مصنعيان ناخوشي خونية شو قسم خونية ددني أو خونة دبقاف نها تقريبا سدو بنجتر خون وصفيحات مداية ما فيدوك فرنكي جنادية جو درمان خلفرتنا جويني هرنشان نوفي كره مجوان عثمانه ونوفي مجي أحمد عثمان أم جعفريننا Bavê ciwan dibêje ku ew neştergerî bi bihayê 3 milyon lîreyên Sûriye û serbar dike ku ji ber derbederiya wan ji Efrînê berv deverên lê derdora Helebê rewşa wan ya darayî gelekî xerab bûye û birêya arkê dengê xwe digihîne hemû rêxistinên mirovî û kesên xêrxwaz da ku alîkariya wan bikin. منار نزيكي ركن الدين الوداري همچون ما برس كر جو أم تشيد كان جو 100 مليون ورق تكلفه وعملات الزرع النقي 100 مليون ورق تكلفه يا الله سوى 100 مليون ورق كي جكوري عند سر حديد مانتش بما نما يعني از المديا خد كم خير خوزي عالمي ولي كريمة بكن مجبت تنجي دارخينا ومحياتي و شابي عمري خن دونها سالي عمري خد دونها سالية أولي عمري جنية عم جوی حالیم خلاص کن. هێوی و ئۆمیدên ciwan jî dimîne ku rojek were ji êş û azarên xwe rêzgar bibe û careka din bi tenduristiyeka baş berdewamiyê di jiyana xwe de bike.
ڕێخستنە خواردن و چاندنیە نەتەوێن یەکگرتی فاو ڕاگەهاند و بەرهەمێگەنم لە سووریا نەزمترین ئەست تۆمارکردیە ژ 29 ساڵێن بوری بە لێگۆری ڕێخستنە فاویان نەتەوێن یەکگرتی و بەرهەمێگەنم لە سووریە گەشتیە 1,200,000 تەنێ دەهەودەمێک و 2 ساڵێن بەری کریزە سووریێ 3,500,000 تەن گەنم بەرهەم دەکرد لە گۆری ڕێخستنە نەتەوێن یەکگرتی و بەرهەمێگەنم لە سووریێ نەزمترین ئەست تۆمارکردیە. بەرێ بە داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. سیستەمە خوێندنێ لە دبستانên تایبەت بە کوردن کوردستانە سووریە لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی هاتە گوهارتن. لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی کار ji بۆی بەکردنا دەرگەهێکی بازرگانی نەبەرە تورکیە و عەفرینە دەتێکردن. ڕژێمە سووریە موچەیە مامۆستایان پارێزگا حەسەکەی بڕی و داخوازان ئاسنامەیان تایبەت جوان کرد ji بۆی کشاندناوان ji بۆی لەشکریە ڕژێمە سووریە نەجاری. سێرجی لاڤرۆڤ وەزیرە دەربێ رووسیە دەبێژێ لەسکردن دە ئاواکردنا کۆمیتەیە دەستوریە سووریەدا سوود ژێڕەنینە. هەر شاد بن.